Daki hajar ngot kinong syong ha ke soyong constituency ha ke shipau trek ujemang hajar arpulai. Kila mi bani shimbanta ha ke jingtap vote ha ke election MLA banjit unong mi khmat bathmai. Ban lej mi khmat ka constituency ha ke yengdor barthauan ke jela. Kila don hendrungut ki kertong ki be aireng ha ke election ki bakentop yoba S Osborn Karjana na keseng Kongres uba Samlin Malnyang na keseng NPP uba Sandondor Rentatiang na keseng HSPDP uba Serap Eric Karbuki na keseng BJP uba Stoding Star Thaba na keseng TMC bad uba Senshar Kupar Roy na keseng UDP. Kidon lai pusau hajar Nyaus pa prapulai ngut kidong tap vote bakentop ya kat nyaw hajar kendai pu hendrengut ki senrang bat kat nyaw hajar hendrius pa prapu nyaw ngut ki kentai bat kidon hendriu pulai teli ki jaka tap vote hagane ka constituency bat la perking bhai ke jing pahara hakeleng ki benta jong ka constituency ban pentikna bak election kan long kebayat bet kajing tap vote kelas sedang naruk kepor nyaw bejemen step ala saki ban naduk ki samla haduk ke balarang ba klemi ban yenglan ban ap ala kapali ban yo tap vote Bat haduk kepor katway bejemen step ke jingpoi kinong tak vote ban pendep elaka kamram kalakot syaka sau pulai poin hendreu not nak sispa. Bat kini ke jing tak vote kan kot kepor sau bejejan mir. Bat ke jing nyo vote kan long haka katlai terik mentau benai Jemang ha State Central Library ha Shillong. Ka election commission kala penlong ya kani ke election bat la pensange aswa bat shimlala ban penlong ha kepor balalong ha kiwei ki constituency. Hadian ke jingklat no kertong keseng UDP uba HDR lengdo uba yakon ki election hadian bula klat no au benai rempang kumta lahap ban penlong no ya kani ki election menta. Komen mo la sila excited ha na duk men bersyiat enggak isyam hil up ni mo bang enggak bentak eta ka buat bat kadai ga sim ke ban kong ki pas buat ha bang enggak bentak ni buat mo ni ka jung ai sim krat kelong ba kide ban buat ya utak nong ikhat mo ba kide ban ba ki ken kiaman mo sebab bah kita banjir utak unang ikut bah sensyar hak ya kari ke jalan dia hantam ya constituency ni wah ketempat ni kan ini tinggal semua baik ba asal yang konstitusi dia kia ada kejengit tidak kasur kejengit tak ada kolong jai-jai kalau kalian bilang confident ba mau mungkin yo kat union so sampai jenggot baik ba kasawa kasur kumta ada kejengit with the love, faith, hanga. So, walang confident mo ang Japan election. Haga jingi jo fimo tu ki jingtan kam ke agam taka ada. Kalau kajing don kam tiga bom jukut hi konstitusi imahe ila trai katu kumpuni jonga apa konstitusi kinda pe de konstitusi digi mati gitu hi baro kat kum ka por mo yo taman taru kadang pun kajing tuna kalau ada mentah kalau ada kepali jonga te daga job ikpat ba ki ait mandir yang kalai trek kibun ki kam trai ande konstitusi kembali pratali ki polling station ini kalau positif ha aku baca bot pat ba ru kuan sebentar ha tabai dia bagi kasni kita cap ya bot kira sekarang ada ke kerman kebagangan job yang ini ka election pemerintah dah kecil job ba ki jangan macam di polling station over buat kibri ke Arab buat ke Hong pakai kecil nilai minta kalau postulat kita kata ke kui kadai kajing sisa kajing khun kadai betang pedang NPP buat UDP kata kita melak benar kalau sisa bagi nilai kadai berka NPP UDP bantuan berikong ba ada kita ni de beda ki parti parti kongres so kadon ni ban bot ke balai ke ba kambot ke bot tiki ki wei ba da ki kamdula sen peke sama beda ba ke kersan je ba ro ke don je ta ba kersan ni parti je Kadang kajing kena ki ona naka liang ki ba ki ona bu ba samnin ya kini kisan sene mana klem le ye. Menong kata ti lang parsa hi ki kena ba la ra ba temle ye te peke ni ke ni slok na ni stay no bale kanina ni stay no bale bakit kayo school rohang ni mata ada biok ko na ri bat tray bat mai ka or ba di school ko mo marang ada biok ko na ri kung ba sa sala ma pra kam rai no ban palitan dari classroom jeng ni bagi kita sini ba ko ba tray ko ma mo ni ko ba yo ko ni ya skai ba ban le ekta ni ki bri ba kan no ba de susim isu ka election mo lai ni de ki ngam da si kursi ba ba ki om la ban lan ba le ta ka Ni pisa sistem kumutong nong nikmat ki matagi mat ki banding kong do ki ba pinwan ra. Ki kamat ban kong tu kalau mungkin ba ni dai ban pen ra swa ban ne sok sok sok
Di ban ailat bahadian ke election bakan mi ke kebun kandang. Hadin waktu bade kada ron syong sang ke polisi bentri bade kono kumno banwara. Ya takarai ke par selekus nang jumi habe dei ban bah ya ka ketikia baru ya ka education ka agriculture bati sport bagi wigi banta habe dei bakan dei cingem jadi sini. Teka ai ke bang ladon lupa ka jitu kumno bentri Pati don ruang ni sayang jadi kita pun kita tambah dalam kapan dah sipun maka di kursi pada sini kendong sekarang bahaya imla balik tak sistem ya habat tribiang hari kata bonwan ini pada saat